ebusuafo na ye checha obi biara esanso ema ahwefo etifo adofo Ghanafo nyinara ye mo obi biara kwaba ede eba Attention TV eso your most inspirational YouTube channel ebusuafo se ohun se mabepiem e wo hasabre na eye trending story nsema ekotwi eba brema e wo man Ghana mu ene amahodo so eno ana yaboabo ne nyina ano yasonne so kroje yedi emu no kra no e ba besom ahwefo etifo ene adofo nyinara mesrawo se so ye new to the channel na so nya subscribe ahobrase kwaso bon humode na subscribe kama efama ise ne be ya yenya di video fufo nya betudwa bo benya nkai bo no na so aba channel na so aba hwe bi ama wo so hu ne eko ene ne eba ewoman Ghana emu ebushafo ebra ye sebra nyembonra enensem na ye wo ede emamon ebushafo na ye si fom na ya share ensem na se na ye de amamode a na ne yetene se ababa we bi abepiem mo social media na ne yetene se ode na brabo ene na kosem ababe ye futusem ede ma ye nyinara awarefo wo mo ye singles wo mo ye emebunu embrantie ne maba wo nyina e wo se obi biara tie sa sementi unya video bi a share mo obi no obi so enye bi nenti ne nyina ene se ababa wa yi se ebra no 21 years no no secondary school na okonya onyonku bi anase na danfo bi ewo school a oye ne school mother na ebra omuguso mo na mo di kaso bom no sa na danfo no anase ne school mother na ojoin no okot anase no oyebeifo ni sa yonti na danfo no initiate no into okot na ababa yi kiremu a ebra obora okot jumoku anase okot ku ni mu no in fact boni wedi wasase we so nipa we kunkum omo nipa wa initiate omo nipa wa se wo mabrabo de bebre kwa titru ene mbrantie enti bushafo kek mo eya na penifo se gino kokonim ti yakoni koti ababa yi nenu masem bi na yembra ache na promote say obade adom me hoye obade adom se de wusika obade adom ni nti menim se adom no so bedom wawie wujidi okay eh na free buy me fi ade wato na advice o fi ade wato ene buy okay awie yetie wasem a wo de buy no bomodia na estati sania wo buy no oni yedi nkomo no ye pese yetie ni nyina sabeya ye behunu mo a ye betumi ede aboa wo enu nti yato ede amam yakwe acho me damase sama mama sa akonya we se menka me hawo se mo bi wo ha mo betumi de aboa me na me wo me wie JHS me ya ma adwin se me ma me boa me abadampa aso ma ne ba ene namba bi basasa nso ya na adwin so obeto am so mama kwa SS ampamma minya be kwa easy sedas hona me ko school me call first semester no na me ye kama me buy second semester me ko day before say me be ko class no na me uniform sorry egunso am bisa me school mother say me ana me hangi me uniform ho na engunso mti how come say uniform ni gunso aso no so sorry na uniform ni gunso nti ono no be ma me ono ni uniform ahye didi no onko class obejo ayakoye ayone amam na mka so okay ana de ma me ko class the following day no me uniform na me share me tina class na mitima ye mdududu mintimi page me see like I say me yare by force and me de minim say like mitini ahode nti minim say ye no a ewie nti me butu osa like e course so be 1 week 2 weeks like na me hon sana me am friend mama ka tell me say me be school me hu changes be like enimi nti me mpe am school mother e hon so sama me book bi say mankind na me kindness me ju be like menti ase a no makashi no achim anything be me kind book on be so like me won say rather climate in a change like na menti ni nyina so me obi so me yemfifi mu bibia like me pese me enti me imagine say me kan or be ha like no de me pie yokoshia o ko jam na me nkwa madam fuwe yokoye meeting bi na me de echi me school madam ni nti on me ko ya ko guys bi o so mo kwa sorry not knowing say sorry no ko flicent ka se fa mema hunsuo ebra ayede ne koduru ho that time no mo mama amobo mesu no mama no mama de be ya sorry say dem abeka omo ho say like ejuma
Obo like obi wo hoji nipa more na omububu no ene ekọ obi a na ejuma like ye de be ma no amana e ntina me de like I said the o mini sauce no yeah me mini sauce baby ama omo yeah me kwatena takra de eho na mkoye agona nkwanta eho na mkoye ni sauce baby like na me won kra me no me ejuma we mini sauce do do say I'm 15. Oh, we need sauce 15. Quite best on our fast winning sauce. May be like, obey me, Nessa me whisker, a commando. Do be like, me do more con able, I made the night club. You know, like, oh, yes, can I afford the drinking into metam, anything your baby, and over Nana here for 9 years, chilling me. And to me, sure, I'm the walk with you. And I'm so okay. They are only have it says I have fast funny spam se breme. And open me here. Or more scarfa. And that's uncle for na me do more year juma. And see, now Omoya do say, woman, now what do Omoya Jumano? 15 no. No, me baby. Girls are no mudiwachi. And 15 no. No, only Omoya Juma. Omoya 15. Omoya 15. Oh, hey, now Omoya. Outsiders woman as students in Kwa. Students in Kwa. Different schools and answer baby and now more Indian baby and I walk on our school no. And one winya students 15 one answer winya be free other schools. May even though you say baby mama be quite kukufu na mo nkrofo. Okay. Be quite kukufu. Na one nkrofo. Area more girls no. Me area more ankasa de. Me if I were area more, but me feel different area. Okay. We find a different area. Into when you want the two quite call Kofodia baby I work on. I am me walk on like no Cassim Nana. Let me say it's no say a comedy me, I'm so okay. Meet mama means me send those care anytime. But meet mama scam or baby I'm one. So be bano so a comedy me inquire them meba. Oh. Nti awofo no man accommodate wo mo ma no ene me yiyan wo mo ma no uti amonya hwe me wo wana mama like anam na mo guys be like no mo yes scammers timo wana ba ko ai kekra ai kam konya na lamfo kono ono ye adwuma ni bi no sai scammer or the no abutu so say like eno onye ni ska free ska nti ama ha so ai like ye nya nkrofo ni bi ye mo muska na mo mbra me ye adwuma ma ye okay. Emema do say mema no na mo je wo spam no mo fa no o ebi aware married men ka ho bi ebi aware o mo wa yire o mo mpe o mo pe fe Antonia I like obu o hwa it depended the way and you need treating who fee I met one guy be like men and kasa say guess no for outsiders in the emwa man kind the way and you treating who fee chere me enti man no se de mo se treat o mo kunu no wo fie na mo pia bonten no mo kope guess no ko to amane bi eti se yie mu no oba na sign bre because be man no brasia wa na be se bre nti aware fo man na mo tete mo kunu no wo fie mo mani nka fie no mo tie de mo hia bibi papa on sa de bia ye kase ye de no eye ye kira de o oh yes obi a numbers oh yeah and the oh menya 100k f ni sheni onyam adesua no na ya na hia mititiu pa de wo de bobra no de wo de bobra no wo benya bi wa ha o emfa nkoto ba bia o mo ba ya wo de che me ma na o mo pe ba o mo tese ya ka e ma pe ho asase che hwade ya bo keka no ye free ho chese awon no so no de odi ye obi ba no no ka wutie ya ka be bua wo o se bre kakra bi ka be bua na wutie ya ka be bua ntini yasema cause ne team dia higher educational center we ntini yamma Antonia kwan so onkasa no o guso o kasa afutuo bebre na enkrofo send messages no messages are ma enya sanketo enkrofo suade na obewie na mse enkrofo adwuma da ho nti baby a odna fa so ma yetie na yetie for so tio and ye we back in kind messages and then they started nti no ye back in kind messages na ma say mo you part of the team mo you part of the program mo ka hu bi aha why nti ye benya bracken come messages because
afia sponsors ni ade no ya ene ne ya gigi wo mu nya omu be start ewurawura mbebresa na afia me nya kan messages no bebresa nti ne meken kan bi ade amamo pa Ebucha for sa pepe anete ha na me de ensem nyina ebesi ede amome me de ensem bromedin ara ene Jacob 19 ncha kese pa enko emfama prophet Eric akosi entwi ebucha for makramo